ku blay ipi kimen ki para pangit bi ban per kendiat mantaksngi ngakwa bangin puson na jing pulai ke benangkong kebala shim na kitab jungu Isaya kalanong ngebasau kendai ke dekor ke bepra hadu katsan bat ya kene kemat puson ngakwa banai lengba ka jinglej jungi syarang belang hau benai baladep na benta kasngi kebakrau jungi patar ki batmai kadba ngadang syong hakali na shilong syarang belang harangkat bat ki staff jong ka Don Bosco Media Network hau benai baladep kumbang ong ipi tang syu light ka lat maureng lengba tuka bypass soyong ngayui babun ba kilum lahap ban ot bat ban china surok kitemru la pendap klang ba ka surok kan kambe bat kan kamhe bat kene kejing penhe bat kejing ot ikilum kala pensuk bat penkloi yangi benpoi syaran blang nation nong ston nation kiwe kijaka kibangi de benlei menshua ngakan mau kumbah ka san kan drus nem menshua na shilong syarang blang kashim kumba ndru kenta shteng tam mentapat tang lai kenta ngilapoi da kebesuk kadba u staff jungi weno staff jungi udang nya eka kali pat kiwe pat ki staff shadin ki dang tem jingruai na ka mobile ka jingmut jing berkhat junga ka hair syakumno bangis dang ya ka Don Bosco Media Network television channel jungi hoi kemba PE dalai ki jong kikmat kampade kata ka channel kabala Q ne kabala he kum kiwe ki channel yo lese Henry hakini ki sansnem jongkane ke jinya denti jungi ngila ale shibun bagi kam ngila la ban le shibun bagi kam ni la ban penyai yaki program baro jisngi nadu prash teng adu kaloi bije menmet haka lokal cable klem pensange ki program ki per mentala live nem ngile kene ngi la du bandon haka OTT platform na ka benta gitu ki bandon ya ki smart TV ki Android smart TV bat ki bandon ya ki internet ngi la poi kumba silak arpu khandai hajar tam ki beri ki bela subscribe haka YouTube channel jungi da ki pau hajar haka local cable bat kumba nyopo ar hajar ngut ki beri ki bela subscribe haka OTT jungi ngai tu ikine nemar ngaken mau haka tu kepor corona umdon bala ban lik mas umdon bala ban lik jinya seng kadon kasur ka baong yanga kordit yeme Michael lada medon ki teknologi Henry memyalap ya ka gospel punsin ngasyong man ka step hiyeng mane ngape yau jisu hagding pna sungau kumba wuong ki ju kita ki kentin Michael kordit yeme lada mem nyalap eka gospel kamtam hakane ke por bamenta ngapai pat shalade ngamdon ke kamera ru ngamdon kinong yarap ru umdon namar bagade ke por corona boro kelai pet dul chala ki jong gisnong kitau ngayui kilum ki pojrong bat ki bahe baha mangkiu Henry ublei udon la karukom ban penyai ya ke baula mang dingis dang ya ka live broadcast ne ka live telecast ya ka mas pekhuj bat kijing duai rosary da ka papenun kam da ki web kamera ka mamut ngis dang ya ka channel jungi ka Don Bosco Media Network television channel da ki webcam ngaken bawah pu iyeng mene kumno ngibu ya kitu ki webcam mention snem ngiyo ya ka award ha Bangalore te kidon ki breu ki bakli yang ki om na miyo pisa ban penyat ya kene ka channel jungpi syur ki ngong utau bapa ban sedang ai ladapi ken mauru agpor corona hang ne hayut santar ngi penyat ya ka corona bat ngila sumar kumba sispa lai potam ki nongpang klem da shim shina yaru naki hoi kadega kam keba ni kwa banyarap iki beduk ki besuk Henry kam deipat kabasuk shisha penle ya kene ka kam sisin le ngaken mau kadega sengi sande ki nong yarap bat ki nong shed
ki indala wai ka mas bakuj ki wanya tu nga ki ong padar ngim don juhur shu ngim don penyang shu ngim don ni e shu lai tang ushana bat ukau ngakan mau dep disha ngami da ka kali ka bangila yo pas ngapoi sha du sha smith ngapoi sha du sha soyong bani wat juhur Henry tang si kilo pan ru klem yo ngapoi hadon Bosco Square ngapai ya ka stasyu Don Bosco ban ngaong kamdei ka Corona Center jong Michael kadei ka Corona Center jong Don Bosco nakata ka jin sungaw dom ngarung haying mane ngaong kiju gi kintin ngapai ya ka tabernacle bakuy ngaong kane kamdei ka Corona Center jong nga pej himapi ya kini kinong pang nga don ka jin sungaw dam kendiat ngarung ka kamratia hadin lai po minit day ikat bang ngadang dep sum don bapun yang nga mat kiong kikwa ban ay juhur bat penyang takadaw kat bang ngadang puson ni kini ki baro kum mengaong mene kajing pule na ka kitab jong Isaya kajing pule ke benengkong mentaka sengi ka pensyai ke jemut jeng perkhat jonga kabamut ba abang ngishan ya bat ngile ya kamon jung utrai uong lembaga jing pule kebanangkong kabangi pule mentaka sengi uong kumno ngan penlong lenti ya ki lumba baro bat ngan kenton ya ki lenti ba jonga bat dei kata kabang ngahi shimet ngalesem kum gitu ki lum balaot bat gitu ki tem bala pendap ya kelenti nasilong syarang belang ublei ulat le ha ka jingai lenti jungi kumba ula kular shushu kijing pule ka bangi pule mentaka sengi ka ong kala mo ka kami ban klet ya ikun la jong ibadang buin ni ban omle isu ya ikun balada badang chu dep kha bat lada kine kin klet ngate ngan om klet ya pa daliliru degane ke komen ko para kabaay man sim yang shimet hi banay peteng bat banle kinu ki kam gi bang sungtu maka dei kamon jong utrai mauhi un pendap mauhi un penbiang hoi namar haba ulakhot u airu ga jinyai ei bat ublei khot bangin long ki bajob borobor penban ublei khot yangi bangin yai ne Tena kata daw komen ko para. Yun ase kadai kane kabadon kam yang iwe ban perkat hagane ko porlen bukoy. Bangin long ki Kristan ki bayay ne. Ya kata jing khot jumu. Hoy om yo ase banlong ki bajob. Banlong ki bajob ikitu ki baben yangi. Banlong ki bajob ikitu ki bapentiu ben yangi. Banlong ki bajob ikitu ki balor ni sipang jungi. Henry ukot uwer ini mengin long ti bayai ne to ye ne to ye sa wat blei undang te shu ki jingkarku nganom keren jorok shu ngai kini kimat puson kin yarap ini manye ne hakajin i jong blei enero yo Jesus Christ junom la junom amen